bayede Mhlanga lamakhosi silwesikhulu amakhosi asendlungulo sihlalo wamakhosi lapha eMkhanyakude inkosi yakwaMakhasa sekela sihlalo inkosi uGumede wasiqakatha amakhosi asendlungulo wonke abantwana basendlungulo indlungulo yonke igodlo zonke zesilo mazinyane esilo abanabe ngonyama abangobaba kwingonyama indlungulo engomama bengonyama indlungulo uGwabeni engekho lapha iyo yonke indlungulo yakithi siyafisa ukukhuleka silwesikhulu ikakhulu imeya ehloniphekile nezimeya zonke manager nosomlomo amabutho engonyama silwesikhulu egameni lendlu yamakhosi ukuqala siyafisa ukudlulisa ukuthokoza okukhulu uhlangalezo ukuthi usuku olufana nalolu umuntu adlulise ukucacisa okusobala baba mfundisi thinta indaba ebalekile uthinta imfihlakalo kaThixo uNkulunkulu uyisimangaliso ngoba ukhuluma emfihlakalweni kuke kuthi kunzima uNkulunkulu athi bengingeqale lokhu ngingenaso isixazululo ingakho ke sibuthene lapha namhlanje sibuthene lapha hayi ngayo yonke enye into engashiwo noma imuphi umuntu ngokucabanga kwakhe kodwa silwesikhulu sibuthene lapha ukuzohalalisa kuThixo ukuzobonga kuNkulunkulu sithokoza silo ukuthi ngonyaka ka1984 ingonyama isilo samabandla esikhotheme saba nombono nendlovukazi umntana eNkosi umbono ongaqhamuki kubo kokuqhamuka kuThixo uqobo efisa ukubusisa lesizwe samaZulu wasungula umkhosi obalekile umkhosi obungcwele umkhosi okhombisa ukuzinikela nokuyisondeza kuThixo siyafisa ke egameni lendlu yamakhosi silwesikhulu ukwazisa umhlaba nezwe lonke ukuqala ukuthokoza kwethu emakhosini lapha eMkhanyakude silwesikhulu ukuba asukume enze konke ukuqinisekisa nokulekelela ukuba lolu suku luba yimpumelelo sifisa kumhlaba uqonde namhlanje ukuthi cha silwesikhulu akukho ukudideka futhi siyafisa ukuthi umhlaba uqonde ukuthi sike sizwe nje lapha sifonelwa amakhosi ngaphakathi kweSouth Africa nangaphandle ekhathazekile silwesikhulu ukuthi awu kodwa kwaZulu lapho sithembele khona kwenze njani iqiniso lithi ukukhuluma nje kwegceke hlangalezo uqonda kwethu vele ke bekhona ukukhuluma kwegceke okusuke kundulela lokhu umntwana bekhuluma ngako uqinisekisa ukuthi imfihlakalo kaThixo uNkulunkulu wamaZulu ayukuphazamiseka kepha iyohlala imile sizothi ke namhlanje silwesikhulu amadlebe ethu acijile ungathi siyayizwa ingonyama uhlanga lomhlabathi silwesikhulu lisho libheke emehlweni amazinyane alo libheke emehlweni abanewabo libheke emehlweni abo bonke abasendlungulo sithi ukuthula kwami noxolo lwami ngilishiya kini kuze kuthi sizwe sikaZulu sibe nokuthula sibe noxolo siyoba nokuthula sibe noxolo ngoba indlungulo yakithi ibe nokuthula yaba noxolo siyafisa ke ukukhumbuza wonke umuntu okhona
ukuthi into ebaluleke kakhulu makhosi aseNdlunkulu kusukuma kwenu ufakazela lokhu umlando obaba nobabamkhulu okhokho nokhulukhulwane abathi siyofa nokufa ngoba sifela lobukhosi bakwaZulu. Sizothi ke ngonyama khula silwesikhulu khula hlangalezwe uNkulunkulu emazulwini aphakamisa isandla sakhe somusa. uNkulunkulu emazulwini andlalele konke ukukhuluma abese kusonga ngengubo emhlophe abese yakubeka akugcine bese kuyathula ukuthi nyiya bese kuqala inhlelo ezibalekile. Namhlanje sizothi ke sinikeza uNkulunkulu udumo, sinikeza uNkulunkulu amandla ukuba kuthi konke kuyinkalo zonke hlangalezwe uNkulunkulu athi sengikhulumile. Sifisa kube nokuthula konke ngonyama ngoba isilo sebuzile bengesona nje isilo samaZulu kepha bekuyisilo somhlaba wonke. Yingakho umhlaba wonke hlangalezwe walila, umhlaba wonke wanyakaza, namanje umhlaba wonke ubheke kwaZulu ukuthi umake kwakhona ukuthula kwakhona uxolo kwaZulu izwe liyokhanya. Namhlanje sizokhulekela lokho lelo lude hlangalezwe lelo lude ngunomnyama ise uNkulunkulu akusikelele, uNkulunkulu abusise, uNkulunkulu avikele indlunkulu yakithi, uNkulunkulu angene kuyikhona nekhona. Siyanxusa kuThixo umvelinqangi ukuthi sengathithi kungathi zonke indaba eziswa kwabezindaba kube yindaba ezinhle, kube yindaba ezikhomba injabulo, kube yindaba ezizokwenza ukuthi ngisho sengilandi athi wow sifisa ukuya kwaZulu. Sithokoza kakhulu.